Ali iza toga se odvijala drama koju sam ja saznao tek prije 5 godina od drugog čovjeka. Dakle, bila dvojica ljudi koji su bili u toj kancelariji u Tuzli. Dakle, taj naš kojeg smo poznavali, koji se zvao Kenneth Beiser, koji je bio penzionisani pukovnik američke vojske i zajedno s njim je bio tada mladi pravnik koji se zove Edward Joseph, koji danas radi za SAIS na Johns Hopkinsu i tako dalje. Ne bi. I oni su prvobitno otišli u komandu, u holandskim patrolima imaju jednu komandu u Tuzli. I oni su prvobitno otišli u tu komandu i rekli, vidite, mi imamo tamo dvojicu naših ljudi, vi ih morate evakuisati. Ovi su ih otkantali kao da ih Bog nije dao. I onda se oni vrate i Edward je pročitao ugovore naše dobro i bilo je prilično jasno da bi UN tu bio odgovoran za slučaj da se nama nešto dogodi iz naših ugovora. I onda sačini veliki jedan dokument, memorandum i pošalje ga u Zagreb. I iz Zagreba onda dolazi zapovijed da mi moramo biti izlučeni. Hasan i ja.